абдулло нафаре аст ки аз олами шоу-бизнес хело дур аст. هیچ وقت هوا و هوس یگان مردی آوازه‌دار و مشهور و پولدار را نمیخوردم. якум абдулло шуморо ёфта. сабаб мо дар ҳамин карантин шуд ки суҳбатомон гарм шуд. сабрина касбашро идома медиҳад ё ин ки не? агар ки аз тарафи розигӣ гирем ман розӣ нестам. شاید که من صاحب یک چند فرزندشم دیگه خودم دست کشم می کسب و کار. зиндагии якҷоя чӣ гуна аст? навигарӣ дар зиндагӣ мо ҳамине ки меҳмони нава интизорем иншаалло. оилаҳо мегӯянд ки мо ду фарзанд мекунем як писар як духтар. чорта шавад чорта. мо ба фикрам ки бас ки бештар рашк мекунад? мард агар номус дошта боша занша дӯст дора рашк карданаш ҳатмӣ аст. 148 комментария дар ҳар як нашр то инҷониб менависанд ки барои чӣ сабрина дар давоми ин филм нест. چخی من اینجا مثال شوهر میکنم با یک فیلم دقیقاً یک نفری دیگر اونجا مثال عشق ورزی میکنم. ман баъзе вақт ҳатто сторисҳоро мебинам шумо гӯшт реза карда истодаед. мардуми мо фикр карданд ки хори ҳамин хона дар гардани мо аст. тасмим нест ки сабрина дили абдуллоро ба санъат гарм намояд абдулло низ санъаткор шавад. مشهور شود و مخلصور زیاد شد. من میگم که همه کار من به دست خودم.